L-HSBC Bank Malta rrapporta profitt ta' qabel it-taxxa ta' 78.6 miljun euro fl-ewwel nofs tas-sena. Dan tħabbar fi preżentazzjoni mill-istess bank brabta ma' riżultati finanzjarji ta' nofs is-sena. Fil-fatt l-HSBC nota kif dan l-istess profitt żdied bi 19.3 miljun euro primarjament minħabba żieda fid-dħul marbutin mar-rati tal-imgħax ogħla u rkupru ogħla ta' kreditu li kien parzjalment ikkumpensat minn spejjeż ogħla e kif il-bank kompla jinvesti. Min-naħa l-oħra dħul żdied bi 21.5 miljun euro jew 20% xprunat minn żieda fir-rati tal-imgħax u żieda ta' 34% fid-dħul mill-kummerċ. Ġie rrapportat ukoll progress fid-dħul net mit-tariffi u dħul mis-sussidjarja tal-assigurazzjoni. Sadan it-tant l-ispejjeż kienu jgħoddu għal 6.6 miljun euro iżjed mill-istess perjodu fl-2023. Din iż-żieda kienet fil-maġġoranza relatata mal-investiment fin-nies, fit-teknoloġija kif ukoll fir-rinnovar tal-kwartieri ġenerali f'Ħal-Qormi. L-HSBC spjegaw ukoll li matul l-ewwel 6 xhur is-self lill-klijenti u d-depożiti kienu kemm xejn inqas minn dawk irrapportati fil-31 ta' Diċembru tal-2023. Self net u avvanzi lill-klijenti ammontaw għal kważi 3 biljun euro, tnaqqis ta' 103 miljun euro jew 3% meta mqabbel ma' 31 ta' Diċembru tal-2023. Il-portafol ta' investiment tal-bank żdied bi 394 miljun euro għal biljun u 700 miljun euro, hekk kif il-bank investa fassi għal żmien itwal biex b'mod strateġiku jħares kontra ċaqliq futur fir-rati tal-imgħax. Il-kontijiet tal-klijenti kienu ta' aktar minn 6 biljun euro fit-30 ta' Ġunju li għadda, tnaqqis ta' 83 miljun euro jew 1.4% meta mqabbel ma' tmiem l-2023. Il-kap eżekuttiv tal-bank Jeffrey Fischte tenna kif l-luq ta' 25 sena f'Malta dawn ir-riżultati għall-ewwel nofs tas-sena jirriflettu relazzjoni b'saħħitha mal-klijenti lokali mibnijin matul dawn is-snin kif ukoll is-suċċess kontinwu tal-istrateġija u t-tibdil imħabbar is-sena li għaddiet. We continue to invest in the future of our business. So we're investing in our people, in our technology to improve our services and make banking easier for our customers. We're also managing the risk of our business very well. We have a very strong credit portfolio, and we're very motivated by these results.